เ
si chu na tu chu te la wa pa ha na ning tin ta ni pe nai ama su bi ka ya ka na ting mi chu Miss CYO this year I got something question apsi ka ba ni ya mi zu nai is apa na te in question kan me le wa kan atang me ning kan ta pa pa ti ang no ha upon me to question number 4 is it abe halna kan me lai tu bakahin kan lai ram kan chilin ni khin zalat na he mu se lo zai zon te khida eren mu sa se ya na du asilo le aran ko ding dir ku na kan he di lo zai khida narat na sar se na sa di ka le zai ro na number 3 is it kan lai hol hi kan zo tika mi phun dang sidin hol ka de la mi an ngai ben bia a cha kan chim tu a kan zon yak tu hi sia ma sia pa dia ka au na chun zo za le gong bia ku ro tik zo ma hin kan bia kan mi chu political nai ngai ta ma tia ko hol si lo le miram hol in kan phan tha ma ti in mi phun dang hol kan phan mi ki a tha ko tia lo ro no si lo le kan ma tin da amin kan nge de ro as ko tia lo wa zero ma kan tia ning dia te so ki miram sa he ni lo ngai ki thai a poi ngai ko la ma ba lo ta sa ma se ko ko ki kan ten ton xin tị tia khi lại cho đi nông tuần lâu con nói khi căn thành bèn nghĩ căn mà già ra mà thấy ở quê này già à con mình cũng biết đến giống khi ăn khá con tiền từ lời cả lâu bất chung naka Miss CYO nghe lời cái cả mà chụp hình anh đi xong anh ya anh nào tính khám như gì thế này about me to number 8 is kan chimi phun hi ben zo tika chun ram leng a chuak in ram thun na ram chat na ka a phan mi kan tam tu chang ram chat na le ram chau na ram than chau na kan phan tika khan kan ni chimi phun zong hi kan than chau le a hau chil hi a than na le on ben tu in a chat na le don khan tu an nok be chu be ben tu in kan chimi phun kan than chau na cha hin Zayda akan don kan tubig na si dia nawa zero na. Si kami ang sinigaw na nakapagpapalay. Yung mga
ही kan cham sa na hin ado na cha hin ko so ta ki ta mo mu ka ja mu ke pe cha la cha lu ni he I cha no ni mu ka te ni cho chi na so mu ka te ni ya chi na se tu ji na cho ni ka se toi do la le pa ka ti ke cha ni ni cho ni so ka ba ja shu ni ta te so so ni su ka ba ni ni na da ni ma so ta ka sa ye ni ya te ha ni o chi cha ha ni ta ni Kasi ko lang yung ticket ng sa mga ito na ulong na pagpipren. Kanina ka, Miss Yuayo, Iowa, mayroon sa ating inunizon. Atehan natin ang Zubelay. Atehan na, question number 9. Kan mi phun kan lai mi kan zo ti ka heng mi dam deu chu ma le le in arami an sana ram chan na ram thum na Canada US Canada Australia Norway ti ban to phan tu a lai dang le in an chu ri ngi cha zoi ti in slo le kal ta ba in ma le le ya kan se ma le phan ti ka le yu card khu na ti nga sil aslo ni in to ya tia silo le mi min ka ba chok in ma ti chun ram thum na phan se bia mi chu honesty is the best policy di support na in lai mi kan sinin kan zo te ka li in ram thum na a phan mi kan support chu ti ka ma ti kan li in ram thum na kan phan mi hi a tha ko dia na ruat no asilawa lamdam ading da umi tu da kan ko o asi dia na ruat zero na Zai cha leo chen kai ni chu kan kan si ka ma se bi tu ni chen ya kan de cha chu ki mi ke de so bi ama ya ke chen la ji ni ka ai chu lai ni chu si ka mer sa sa de chen ya kan de ji ni Question number 5. Kan chi mi phun lai mi phun hi ram le nga kan chot tok ti ka mi phun dang ke kan long le ti ma mi phun dang ke kan ti tok chang mi swal mi tha mi ding mi fa mi shok shol ti mi phun khat le ram ka kan tong le ti ma chu ti ka mi zai ti da mi ding asle mi zai ti da mi swal asi ti kan thei ko lo chu da mi ding kan kan le na ka hin shin na ka pi do a pi kin kan ma shin mi phun a de ko za shi ma hin a her chu da ram da nga kan shin mi phun kan hin na pi dinga a her dia no ro mi zi da si zero nga Miss Yuayo Dallas ng mayroon sa tingin Aliza Magizulay. Question number 2. Kan mi phun hi zuni akan so tang chu cha a tu lewa lai ta ga chun zu ding di lo ding in le zort di lo ding in an khap e dia thau thei ase ma an khap mi hi a tha dia na ruat lo de tin da no wa chun pai le ya te ma an khap mi ni tin sao amu lai dia na ruat lo de ro ma lai ni kan ta pi akan khop bi ko zu hi ase a thai US
นี้กันจาจุนตาแพ้ดาวแพ้อัตุฮีที่เปลกไหลลงไอ้อาบจะนี้กันตำไงที่เปลกแค่กันที่เปลกติดสมากันจานซองกันแพ้ไทยชาซองตั้งปีกันนี้กันดีโคจงกันทาจุนจานมาจาจุนที่สู้ที่จูกันซีโคชุยประคัดเล็กประคัดปีตัวยาหาวซิโลอาต้องนักจุนไหลมีจงเห็นสู้ที่กันที่เชียนโคอีก็เชียนเลยอะที่แม่โคนะทางร้านร้านชุนหาวซิยาชิมดูดีที่ตั้งปีดูลำดับไงมิสเซียร์แคนเซสมาร์กสอบในเกมนี้ก็อันสุดท้าย Question number 3. Tu chen lai minong ha na hu ning ha. Zai kita kan chambao na bi ka si dia na ruwa. Chun zai kita kan chon chen na si dia na ruwa zero ha. Tu chen minong yes union ekite ma ha yende kan ning ka zawahi kai ke isu ko warngai je wang sia sun minong ha zong ni mulata kan na pusin kan ne ni kan ko cha US ni minong ha ko kan na ni kan chambao na wi chu ong lo ya ka wa kan ti ba lo Ani no. Miss Siwayo Indiana ani zong ban zubena. Question number 6. Kan chimi kun hi kan zo tika chun athan he chun kan hi dang ba dei lei ko wa kan thang chau a phoi na chun chen ti luang kan doi kho lai kan di lai chu asna in ma na in kan chimi kun kan thang chau da la dinga hin dei bi khida kan he dia no wa zero ha lalu si umi tapi dengan tapi cuma namun tak cuma mari apa pun yang cuma yang cuma kau sedih ini kan tuang hati ini cuma sedih ini tu lumur lah untuk yang siwe awak nak toko ni le lai lai ini kan toko ni mah akan kadang-kadang saya ingin cara atau kenal toko ni hari lai ni cuma nak abang terus lai ni cuma nak akan juga asal dia ani zong ni ya bin zu be lai Question number 1. Kan chilin hi ko zo za sin in luan na he pu se lo kan ma te in ram thar kan dir kho na dinga hin zai khida a har bi ha le akan don tu bi asit na dia la ro zai ro nga kan mi pun nun wa mi pun lai mi pun ane ni kan sin da ni kan tu tek khat lo wa ane ka don tu bi lai ya pro ka lo Miss Siwayo Michigan ani zong ni ya Question number 10. Tua an chin lam mang mi chu kan lai ram kan chin le na u mi chu e tar le ngak chalom an se chang e di hi ase arwang chu ram le nga kan chwa di na cha ase I ram le chwa le mi ram ta na ba pe hi a tha ko dia mo na ro a tha lo dia da no ro zero nga mani kalau nak azur ramai kecil ramai sampai ke tempat mati kecil ni kan ada kaa tinggi tinggi akan tinggi kalau asal juga sudah menai langsung lawin dan lama langsung nak sewa mentang semua selo terus ni tu kita ingin hak sewa nak kan
lung azun ke gwa na azun di ka do ni le sa se ni na se ram tang se ke chi mi kun kam thang mi ni chen ni ke sa ni kyam ya ka te ni si ni ke ko lu ma na man ni ke dai ke yo atu be hal na ni mi na ni pakhat ma ni to la ro pe hal na tin lo ni se ti ta hi ka zo na kan mi san sa de ti be hal na ta ting de in an le ko ta an sa de chuma kan lo kan sa de in kan sa kan pe khan na lai a ho ta mi anga di mi chu an wa tho kan in the khan de na lai kan sa de chuma kan lo Ani ro kau dah mah? Kau dah ada bini? Kau dah pakai nama lain? Zaman nanti ini kami pun jadi kaya kalau nanti dengan coba dengan insong na. Zaman nanti ini kami saya zombie media dia saat ini trophy pedinga, mungkin cuma cinta cuma mereka dengan insong. Saat ini belum biasa nala. Mulai cuma cinta soalan nanti bikin nih. Siaran kami bol kan tentang nalai. Apalina third runner up in kan top line. Apalina third runner up. Langsung aku tiap tu dengar Zafan nanti Reverend Thong Kongka cuma kongkai tiap hari ini som. Jun Zafan nanti Victor tiap yang Zongka second runner up sampai dengar kongkai ini som. Aunus Zafan nanti Bruce Stanley Shabuka cuma tiap hari som. Jun first runner up langsung akan tiap tu dengar kan Zafan nanti Nang Lian Jongka cuma ini som. Umlo siaran Zafan nanti Daniel Sabongka cuma ini som. Dan kami CYO 2013 langsung akan tiap tu dengar kan Presiden Zafka cuma ini som. Siaran Apalina third runner up dengan tentang lain. Apalina third runner up orang yang itu Miss CYO America.
na nga biya mi second runner up to Miss Siwaya first runner up to Miss Siwaya Michigan. Kiniwala pa natin Miss Siwaya 2011 na may pagsasabi ng song. Miss Siwaya 2011 na may sabihin. Miss Anna Piamina, Miss Anazon Piamina, Zati Tungalu Nathan Pigane, Zati Gidu Kempekan Nalai. Tu Nathan Napika Bentan Kandu Minatu, 2015 Siwai Okanto Natin Kuntu, Dallas Aslai Pika Thong Natanina. Kesapi ni saya Kenelo, Abang Napika, Dr. Tan Sempurna, Reverend M. Pongkampa Jumaya, Kita Budina, Representative Song, Miss Paul Karakter Bacana. Zaman ate Miss Paul Karakter dari Songna.
Sampai